Haikuni ni phai kre pliar ni Dilai police station ke parlo Dilai police check post along kaya teng raikom sai khyatum amithang asai cheklem pon boma porahut rakia hormu mate heroin hom inkoi rahini ne ponlong lo la solong ka cherap tun bang hinia bang phwa tuma phanta ingnang ponlo Birta kiri ponlong tengke ni phai kre pliar ni ani kang sampor 5 plira minute pickup malom ehu Maruti Suzuki registration number MN06LX 1848 Manipur anathupen ke bang boma karalong police sai khatum rakia hormu ke pon kang hu buka hon theke do ka joksi khang dun check lo la sohur ang ton pen kiri ka khru ka sai ke deng ponahur sabona hom along ke thapon ka do ka be homing ko rahini rakia hormu mate heroin ne ponlong lok La solong kepon kang huve ka bangphu Muhammad Sahid Arta Krisir Kep Asar Buramen Muhammad Abdul Hamid Lapen Mirai Marum Aris Arta Kriner Keba Tuma Phan Nep Ingnang Ponlo Lapen bang hinia tumta Manipura Sorpusi pang thek ponlong lo Police penangge pachini duna tengke labang so rakia hormu lake Guwahati rong supia long an ke pali je phansi akimang do pasi pachini pon kene ponlong rakia hormu kaddo kabe pharohini ra truck sikep agram dokai Lapen hitia long ador laki lak trokep an doji puta than ponthu Dilai pen bijoy rongpi karbiang long lai